isto je specijalno iskustvo. Nudizam je dio kulture, slobode tijela i dobrog zdravlja, odnosno sklada između čovjeka i prirode, što je temelj healthne strategije Terma Sveti Martin. Svijet sauna koristi se kao nudistička zona. Moderna wellness oaza ima bazen, 2 virpula, finske, parnu i rimsku saunu te prostor za odmor. U paketu smo dobili organski peeling ručno rađen u resortu koji smo koristili u parnoj sauni. Parna sauna jača i stimulira naš imunološki sustav te ublažava napetost i stres, što nam je zaista trebalo. U sauni se koristi i prostor za odmor gdje ćete u potpunosti otpustiti tijelo i a na raspolaganju su vam voda, čajevi i zdravi smutiji. Za boravak u svijetu sauna potrebno je na recepciji uzeti ručnik i plahtu. Ako ste prvi put tu, ne brinite, u svijetu saune svi su cool, a fokus je isključivo na zdravlju i dobrobiti.